ampong mapagmalasakit a ipami, lalapit kami kaya kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19 amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at miya kamatena karindakal a tao. Adwan mi ngeni kaya imbalikdan mo kaming mitmong lugod, at yatyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Intakot mi kin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi loring mamuntukan ming pambansa at lokal, para king kapakanan daring memalen. Bindisyonan mo in sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi loren doktor, nurses at sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling, ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Emula pabren miyayawa kaniting sakit, ipanalangin nila retang mayawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan retang mayango na biye. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasangkulan kaniting krisis, layon taryana kami king pamagbayong lubat kabanalan. Itiyangadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Roque, San Rafael Arcangel, San Jose, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod. Maya po sisilim po kaya katamungan, Miyerkules kay Batning Epipanya, pagmasusyantaya po ngeni king banalamisa, pagkiabiatala po king banalamisa ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan daring makatuki, Stacy Yap, Lito and Lori Sapanta, Marlon Joyce and Ira Takdol, Lydia Bata, Cynthia Bata, para king kapasalamatan king aldoning kebaitan daring makatuki, Antaun Malyari, Raymond Dale Ibarra, Audrey Galardo, para king personal akayadwanan daring makatuki, Carlo Nino Rivera, Agnes David and family, Hazel Garcia, Michelle and Mark Rivera, Amor and Carmelita Bautista and family, Eleanor Ventura, Arnel, Arman and Mariette Nang, Herminio Lynette Nucum and family, Mark Homer Munoz, Rosana Reyes, Leticia Wu and family, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida G. Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sarah Gokwenko, Phil Janet Castro and family, Bernie Baby Henson and family. Para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Jansen and Risa Miranda family, Rowena Kabiling, Richard Valencia, Rosemary Manuel and family, Ruben and Estela family, Alma Campit, Luz Un Ocampo, Danilo Gumamit, Vicente Jamoral, Camille Resurrection, Paulo Molina, Edel Umlas, Maria Nieves Gozon, Rina Ignacio, Vicky Mendoza, Raul Jarvina, Veron Rosario, Gabriel Dimabuyo, Dr. Mark Anthony Torres Sanchez, Tenes Razon Roque, Jose Lacson,
J.R. Punsalan, Sonia Madlambayan Agabon, Brown family, Webster family, Edward Kurtz II, Emmanuel Sason Bulanday, Ernesto Baking, Rodrigo Al Malyari, Cheryl Blue Galvez, Ryan Yap, Senaida Quizon, Carolina Sichon, Nelson and Nicole Tamundong, Gloria Panlilio, Dr. Agnes Salvador, Maylene Salamat Soberano, Jennifer Manarang Canlas, Eller Vitug, Ernesto Dizon, ading hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para king alang hanggang kapainawan ding kapatad tamong niyang unabye, Florencia Mercado, king kayang first death anniversary, Oscar Passion, Resi Pineda, Salvacion Sally Pangan Posadas, Emmanuel Machimoto, Cynthia Del Rosario, Asuncion Umlas, Elena Parico, Fe Coronel Isip, Remedios Panlaki, Midardo De Leon, Felicito Calara, Remedios Malyari, Lourdes Tena Pastores, Brigadier General Napoleon M. Angeles, Almario Claudio, Servirio Claudio Sr., Luciana Olalia, Maria Teresa Morales, Vicente and Eller Tamtanco, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, at ding sablang kaladwaking purgatorio. Talakad tamo po at makyabe ikanta indalit apamuklat. Kiligyon ng igpa, paninganak, panibanal na Espiritu, Amen. ingino manatili ake kayungan, At kaya ka, antimuro. maya pasisilimpo, Maya pasisilip po amo. pag masusyan tayo yung kikatang misa, kigmit mong panalangin, sikanan lupat kasalpantayanan. Kaya dapat tatakot, kalupadara yung apostoles, king ebanghelyo, mesi kaning hangin, madalumdum, balada multuwi in Diyos king busal da. Jesus kaya bere, pero may takutan la. May nalakasal pantayanan. Impakalulo ng Diyos sa upan nakatasana. Sikan talog, marap king kikatang kapag subukan. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, huling may kasala kumbina, King isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapuko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karen sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. King Diyos sa may payang tutu, pakaluluan na katamo, king pangapataw da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbie alanganga. Amen. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tamo po. Ganakang tala rin kaya katang intensyon. Isipan tala rin kaya katang panalangin king misa tamo. O Diyos, o sala ding sablang bansa, ipagkalubmusana kay kami, ing tula, ningalang kupas kapayapan. At katman mo kami, king sala, anti mo, nung mga nanumong kitnuan, ding puso mi, king kaya kaming pami, pipumpunan. Iti adon mi kapamlatan ng giduming Yesu Kristong anak mo,
ang mabibiyet magari kambemo ning banal na espiritu, metong mo king panga Dios, manggaman kikalanganga. Amen. Liturhiya ning Amano. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Pakamalan kong kakaluguran, antining maragul ing lugod ning Diyos kaya katamo, sukat tamo muna mang mikakalugod. Alapang bitasang menakit king Diyos, dapot nung mikakalugod tamo, atsu kaya katamo ing Diyos, ating kayang lugod, maging ganap kaya katamo. Baluta mo, king manatili tamo, king Diyos, at ya manatili ya kaya katamo. Uling pigkaluba na katamo, king kayang espiritu. Ikit miya at patutuanan, king tinubod na iningigpa, ing kayang anak, bilang talapagligtas ning yato. Ing ninumang mipapasyag, king i Jesus, ya ing anak ning Diyos, manatili ya king Diyos, at ing Diyos naman manatili ya kaya. Baluta mo at paniwalan, ing lugod ning Diyos kaya katamo. Ing Diyos lugod ya, ing manatili king lugod, manatili ya king Diyos, at manatili neman kaya ing Diyos. Maging ganap ing lugod kaya katamo, ban malyari tamong marap, alang takot, king aldoning pamanukom. Uling keti pakingyato, ing betamo, kalupan na ning kang Kristo. Alayang kaya betakot ing lugod, uling tatabi na ning ganap alugod ing takot. E paganap ing lugod na ning ninumang ating takot, uling ing takot kakambal ne ning kaparusan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo po, ding sablang ari, dukula arapan na, at sablang bansa, sumuyula kaya. Ding sablang ari, dukula arapana, at sablang bansa, sumuyula keya. O Diyos ko, ingke kang ari, kaya kayang turwanan matul, ayalang pamangabiran. Kingke kang hustisya, dakayanan me sana. Banking mitmong katuliran, kayayang pamahalan, ingke kang balayan, at karing mayayalipit, ibyena ing katuliran. Ding sablang ari, dukula arapana, at sablang bansa, sumuyula keya. Ding ari ning Espanya, at ding aliwang kapulwan, buwis da kayara iyampang. Ding ari ning Arabia at ning Ethiopia, datang lang magdalang lamak para kaya. Ding sablang ari, dukula arapana, at sablang bansa, sumuyula keya. Sa gipannoning pakakalulong kaya daralong, at ding taong mipaimburisan, amangailangan kasaupan. Lunusan noring may na at kalulu, at iligtas noring alang agyu. Ding sablang ari, dukula arapana, at sablang bansa, sumuyula keya. Talakad tamo po ngeni at parangalan ing mayap a balita.
Ligaya kang Kristo amipahayag king mabilog ayatu. Ligaya karing sablang maniwala keya. Inginu manatili kaya kayungan, At kaya ka antimuri. pamamasa king may pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. Kay badang kinabsi ding ating 5,000 lalaki, agad-agad nung pepa sa ken Jesus ding bangka, king bangka ring alagad na, at inutos na lang magpauna king Bethsaida, king kangatba na ning dagat-dagatan ning samantalang peulyanan no ring tao. Inyang may bengi na minukyat siya king bundok ban manalangin. At yu ding bangka king libutad na ning dagat-dagatan samantalang Jesus at yu yang magdididili king mamala. Ikit na lang magkasakit babakse ding alagad na uling makasalangsang la king angin. At inyang ganing aldo na pintala na la lalakad ya babo ning danum. Lagpusanaw sana dapat ikit deng lalakad babo ning danum balada multuya inya mi pakulisak la uling ikit de at mi takutan la. Agad yang migsalita karele Jesus nga na, kayo tatakot, ako Jesus. Magpanatag kayo. Sinakaya king bangka at ingangin tinuknang. Tutulang may nga pamulala ring alagad at terabalo nung karelang isipan. Uling era pa intindihan ing kabaldugan daring tinape ni abot kareng kalelang isipan. Kaluguran kong kapatad ing maya pabalita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilagyo ning igpampo ning anak po ning banal na Espiritu. Amen. Eko tatakot, makasadyatam. We are prepared. Do not be afraid. At ina naman pumbayong variant ning COVID-19, ing lagyo na Omicron. It's here already. It's spreading very fast. This is a very active variant of the COVID-19 and it may cause panic. Dahil mga tarantat, mga takutan, it may cause fear. Many may be paralyzed by their anxiety, terrified and taken over by the anticipation of the bad news. It spreads very fast, pero yung epekto na medyo may nang bagya. It's milder than the previous Delta variant. Many new positive cases may not need hospitalization. Dakal ding mituran nga ni elaman talaga kailangan mo hospital, lalo na nung may vaccine nila o lalo na nung may ka-booster la pa. One sign na talagang ating panic, ala na po ka nung masyadong paracetamol, kareng butika. Para ka na ako, kay mo po ito. Mas balutan ni sa luwan tangin eh. Paracetamol. Ano po masyadong mal. Aga na kanyo tan 2020, may panic la rin tao keng COVID-19. Nanin penyalwanda, may gisan. Toilet paper. Talagang ita babalo na ang panyaptan takanitan eh. Ita kasi balo sa luwan tamo eh. In toilet paper, yung penyalita may gisan. Buri na po sabihan, this time, we know. This time, we are more prepared. This time, we are more confident. We can protect ourselves better
after 2 years, 2020, 2021, and in 2022. We can trace and even identify the source. In fact, detang pamilyang tinakas ketang hotel, kakasuhan danong yan eh. Baluta mo, nukan manibatan. We know the protocol. Sisimbata pa ngayon, sana mag-social distancing ko pa ne. Ang po maka-face mask na mo. Nung makagamit ko ang mas masanting na face mask, detang N95, mas masanting. Ako po, medyo may bagya, uling, ko intindihan nung makapaling face mask ko. Pero other than that, we still have the distance. At saka po, many of us are already vaccinated, lalo na kay baryo tamo, and atin ang booster. Nung ka talaga may vaccine kayo niya, nakatalaga visa. Pilan lang aldo, pupunta kayo nila yung makabus doktor o nurses para bakunahan da katamo. Pati rin kaya nakan, mas masanting lapapin karela, Pfizer, Johnson's. We have to act together, however, together what we know. Pwedeng baluta mo, pero nung eta naman makakalali, we do not act on it. Sayang. Baga po kayong boxing, at yuta na kayong third round. We are on the third bout, the third round, 2020, 2021, 2022. We have medicines developed, not only vaccines, after 3 years. Maniwala ko pati kasal pantayanan tamo, Mexican. Our faith is even deepened. Tutupin tamikikit madakal kay samban kalupa kanita. Pero panamdaman ko bilang pari, we witness the resurgence of our faith. Yan medyo may baba na rin kaso, may zero tana, zero death, zero new case, zero namipal na sila ng kaso. Ikitalasin ni rin tao during Advent, Christmas, New Year, and Epiphany. Our faith remains alive. Mabiya pa pala yung kasalpantayanan. Mas masikan pala, mas malalam. Even more vibrant, mas mabiya. Kapansin niyo po, masaya tamo kanitang Pasko. Siguro, amista mo talaga sisimba, mikitikit, papalto yung kasalpantayanan tamo. The roots of our faith is even strengthened by these months of the pandemic. Nung baga kayong tanaman, siguro may kutudya kayong babo, mga kakiteng marakalabulong. Pero kay lalam, in kayang uyat, may lalam, Mexican. May lalam at Mexican, in kasalpantayanan. Ewari po, last year, we celebrate 500 years of Christianity. Nung tanaman niya po, 500 years old na yung tanaman. In the Philippines, we have 500 years of Christianity. Then, it is not shaken. Eman metugun by the virus. Christianity is ever stable and strong. Our faith is well-founded in our hearts, in our minds, in our culture, embedded in our DNA, in our being, in our identity. Anyapin po bala mo, example, parang example lang, alam niyo po yung matandang kahoy, old wood. Halimbawa, yung matandang kahoy ng nara, matandang-matanda na, kahit mayroong termites, anay, hindi na po kaya ng anay. Hindi na kaya ng anay kahit na marami sila kasi matanda na, matibay na. Ganyan din ang pananampalataya natin. Hindi kamukha ng bagong kahoy, soft wood. It can still bend. It can still be taken over by termites or challenges. Pero pag matanda ng pananampalataya, it does not easily conk out or give in to these challenges in the past months. May nakausap po akong doktor. Pulmonologist po siya. One of our best doctors in Pampanga. Nag-text siya sa akin. Sabi niya, 6 weeks of increased cases until the Omicron wave passes away and we expect a significant population protection. Parang dadami, pero matatapos din. Mayroon pa silang projection. 6 weeks lang ito. Tapos, kamukha ng Delta,
it will fade away. Sana we participate in protecting ourselves. Bakit ko po sinasabi to? Ito sa Ebanghelyo, itong mga fishermen na kasama ni Jesus, si Pedro, Santiago, Juan, at si Andres, and the rest, they were fishermen from Galilee, but they were so afraid. Makasakela kayong bangka, pero katakot. Ila, magaling lang manasan. Samantalang Jesus, anak niyang kalpintero. Man biyasa sasakay siguro ang bangka, o kaya kenda naman. What made them afraid? Because they did not have that faith in themselves. I don't know if walking in the water may be literal for Jesus, but for us, ing danom ning kapagsubukan, ing alun, naning kasakitan, ing malakasayangin, naning sakit, naning COVID, agyuta mo. Muling expert tamon, doktor ka, may garal ka, o biyasa ka kayong gagawan mo, uling at intang kasalpandayanan. Niya sinabi ng Jesus, ko may tatakutan. It is I. Do not be afraid. Magkalmado kayo. Kaya beyo ko. Multo. I am Jesus. Pota kasing minunay takot. Pota minunay kapikakunwan. At yun kay ngarapin Diyos mo. Ingakakit mo, multuya pa. Nang masalese kasing panimanman mo. Miyunan ka kasing takot at pamagdudo. Remember, ing takot, dakalya katerno. When I say katerno, ngayon mo, ati kong malan, itang anay kasakit panerno, tang kule na, itang makaterno, bagi. It does not blend. Then daw ang example, fear and happiness do not match. Ing takot ang pontula, pwedeng miyabe. May nakita kang masaya ka, ba't tatakot ka? Pwede. Fear and fulfillment does not match. Itang kaganapan ng pontakot, miyabe ito. Bala mo tubig at langis. Pwedeng miyabe. Potang tatakot ka, balang panekulang. Alang kaganapan. Fear and success do not match. Pwedeng maging matagumpe. Kasi sapak kang takot. At ikaw kilalang maging matagumpe, uli ng takot da? Ala! Potang tatakot ka, bisa lumwal. Kabisa magumpisa. Tatakot ka po, magkamali ka. No one is fearful and then they became successful. Mo naman po miterno yung takot ang pag-asa. Fear and hope does not match. Bala mo itang magpag-asa ko pero tatakot ko. Po miterno rin. Fear and progress do not match. Potang maging maunlad imbye. Susulong imbye. Susulong yung kasalpantayanan. Uli na nin takot. It's out of our confidence. Fear and God do not match. Pwedeng in Diyos ang poing takot, miyabe. Uling in Diyos, malugod diyang igpa. At potang kahirap tayong Diyos, tamo dapat tatakot. Pera namo nung ating kasalanan. Pera namo nung ka manuwala kay sarili mo. Potang manuwala kay Diyos. Malugod yang igpa. Mani muna yung takot kimbiyata mo. Lalong-lalo na fear and faith that does not match. In kasalpantayanan ng poing takot, pwedeng miyabe. Uling nung ating kasalpantayanan, tunepin, milako yung kaya kang takot. Fear and relationship do not grow. Potang ating kang takot kayong relasyon nyo. Tatakot ka kang tatang mo. Tatakot ka kang ima mo. Tatakot ka kang teacher mo. Kasumulong. Ing relasyon mo, musbong. Kasi mo muna yung takot. Mo muna yung pamikakuno. Fear and family cannot prosper. Kaya yung pamilya, takoting mani muna dapat. Lugod. Pamananggap. Tula. Kapainawan. Kapayapan. At saka yung talbi. Fear and true peace cannot coexist. Ing tunay kapayapan, pwede nga kayabe na ing takot.
Ang yang po perfecto in kikatang kabilyan. Even when we live in a very imperfect world or imperfect situation, we can still have peace because we do not fear. Lon niya po sabihan dayak palo nung accurate training, in kanong salitang do not be afraid is written 360 times mentioned in the Bible. But it seems the same days of a year, 365 days, wala mo sasabihan ng Diyos kaya katamo, aldoldo, katatakot. Nung ating ko pong kilalang mga takutan, mo keng COVID-19, katakutan keng kabyayan, o kaya tatakot lauling masakit lang o kaya mimisip lang madakaluling din nga ba, gobra la ring anak da abroad, o nano man problema. Let us overcome our fear. Because we're never alone. We are accompanied by our God. Listening to the expression of assurance, God is with us. Kaya beta yung Ginoo. More than anything else, God wants us to be happy, not to be fearful. Ito pong first reading, tangmo mo ng pamamasa. Binasa na Chingelan. From John. Nga na po, don't move this too quickly. Let it sink. More than anything else, God wants us to be happy. Nga na po ng pamamasa, there is no fear in love. Potang lulugod ka, ka dapat tatakot. And perfect love drives away fear. Potang ganap yung lugod mo, papalakwa na ing takot. So one who fears is not yet perfect in love. Pota mo muna yung takot mo. Pota, pa talaga dalise ing lugod mo. True love drives away fear. Ing tunay lugod, papalakwa na ing takot. Sana okay mo po kayo. Ikwento kayo po yung mako. Imako po, she's very healthy. Kanita kaya nakana, ma-hospital, magpanulo. Masikan niya po. Niya itatin niyang meto nga takot. Tatakot siya kayong hospital. Tatakot siya kayong doktor. Tatakot siya kayong injection. Uli kaya nakana, po may injection, may hospital, minarap doktor. Uling masikan niya. Niya ita po, niya tang ma-hospital iwali ko, magdialysis siyang malambat. Mangailangan lambato for transplant. Kaya taking hospital, National Kidney Institute, in priority, pamilya, lalo na kayong social service. Ko pwedeng kumangaliwang mag-donate doon yung pamilya. Ko po pwede, kaya kadayang kapatid ko. Makanyang tatag ko, diabetiko ya. Itang wali ko, ikaloy, kamats. Yung kamats na mo yung mako. Imako yan pwedeng mamiyaba to kang kapatid ko. Balo ko po imako, matakot siya kayong doktor, matakot siya kayong hospital, matakot siya kayong injection. Lalo yung matakot kayong operasyon. Biro mo ka nandang bato mo, kasalese mo. Pero bali po, nyantang dimdam ng mako, iya mo pwede mamiyaba to kang wali ko. Alang adwang salita, alang kapikakunwan, alang pamagduda. Ewan miglamat, that very moment, I will give my kidney to my son. Yes, I give my kidney to my son para kumahabayang biye. Ikit siyo po, potang dalising lugod, ang giyang na anong kakatakutan mo, mawala. Bakit? Mumuna yung lugod Pero, nung mumuna yung takot, mumuna yung kapikakunwan, mumuna itang, ay pota kasi, pota, man pwede, pota, kogyo, pota, man mag-successful. Pota, totoo naman, talaga malugod. Ing meto nga tao. Again, true love drives away fear. Do not be afraid. We are prepared in faith and in love. With our experience in the past years, of course, literally, you should not be afraid because we are actually prepared. May God bless us all. Kilagyoning igpampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Talakad na mo po.
Ing Diyos, ipaintulot na yung sabla para king kakayap daring malugod kayo. Adwan tamong ening mitmong kapanaligan at lugod king kakatang pamangailangan. Nga tapong makibat, Ginu, datangan mo kami, busal ning ligalig mi at takot. Ginu, datangan mo kami, busal niligalig mit takot. Para kang Papa Juan Pablo II, din sablang obispo, pari, reliyoso at magpari. Katmano sana ning Ginu karing espiritual ng kalam, ipanalangin taking Ginu. Gino, datangan mo kami, busal ning ligalig at takot. Para king meto yato, panwana ne sana ning Ginu ingkeyang kapayapan at pamingwane kingkeyang lugod, ipanalangin taking Ginu. Gino, datangan mo kami, busal ning ligalig mit takot. Para kareng masakit, pakayapa no sana ning Ginu at kambila nakatamo kinsablang sakuna, ipanalangin taking Ginu. Gino, datangan mo kami, busal ning ligalig mit takot. Para king kiyakatang parokya, panwana ni sana ning Ginu kapamilatan ning panyulong taking kasalpantayanan at kayapan apilubluban, ipanalangin taking Ginu. Gino, datangan mo kami, busal ning ligalig mit takot. Ngeni po, adwan tamong sarili tamong kapagnasan. Gino, pakiramdaman mo, rin kaya kaming panalangin. Gawan mo kayang karapat dapat karing labis-labis ming kanuanan, kapamilataning pamanyaw mo kaya kaming miyabe-yabe, agpangking kaburian mo. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Liturhiya ni Eucharistia. Talakad tamo. Malalan kayo kapatad, bandi ating kakatang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapanin sana ning Ginu itindaon karinggamat mo king ikapurit ikaligaya ning keyang lagyu king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpa ning kapayapan, tanggapan mula sana reting kaya kaming debosyon at katapatan at kapamilatanan ng pamakirakemi kaniting misteryo, sumulong sana impamikasundumi keka, karing kaparaming tao, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ingino manatili kaya kayungan, At kaya ka yat antimurin. nayo reng pusoyo. Makayat na no king Ginu. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati numan ka rin. O igpa, Diyos ingalangang at lubos mayipaya. Kingal doiti bilalag mo kapamilatan ng Kristo, ingalanganga mong tangka, king kaligtasan at pepakit me bilang sala ding sablang tao. Ngeni ing ligayan na sinlagbusal mi, binayune ing ketawan kingalanganga ng larawan. Ulinita kang beding sablang koro ringangel karin banwa. Ating kabilugan nakapulungan karin king banwa.
Daralit mi alang tuknang ing kapurian keka at ngamingan kakanta. Tunay ka pinbanalo igpa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Bayan mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pepa salamat sa keka, piraso net binyane karinggayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti ing kanahong katawan, ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ngapunan king waning kalis, pasibayan pepa salamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kay ang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya nimbay talang hanggang tipan, amibubo para kay kayo, para ka rin sablang tao ban kanita, mi patawaran la rin kasalanan. Dapto niyo ite, bilang kapigaga na kanako. Ipasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. I Cristo meteo, I Cristo mebieyo, I Cristo mabieyo at datang yapo. Inyang eni gaganakan mi o igpaing kamatayan pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon me kaya ka tinapin imbiyet kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo king ataon at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpay sa iglesia mong mahalaganap king meto yato, ban mi ganap keng lugod kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari, ading hanggang malugod na susuyot sasaw, king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na kaya ni king parokyami, king Banal na Cruz. Ganakan mula naman ng kapatad ming pepay naon at manenayang subling me, ading sablang meyango abi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen indunin Diyos. San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupad king malmong kaburian king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kay katangan.
Ikabus mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapepan king panahon mi, banting ka sa upan ni kang pakalulu para ti ikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligadigan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Iso-Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian, at ing kayupayan, at iligaya, manggaman, king alang-angga. O ginuming Iso-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakon ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan di kaya aming kasalanan, nelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayungan, At kaya ka, antimurin. pakita mo po, mikakametong tamo, king lugod at kapayapan. Kapayapan po kayo. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, sa minalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa minalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa minalakoking kasalanan ng yato, ibiyam mo kaya kami kapayapan. Ngayon kordero ng Diyos, niyo Jesus, sa milalako king kasalanan ng yato, nuan lang mayaos, king apunan aning kordero. Ginoo, ay ako matampang tanggap kaya ka, dapot, yagkas mi ang amano mo, kumayap na ako. Dapat ay espiritual pa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan ng sakramento. Kaluguran da ka, may gitkin sablang bage, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento. Umaya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at syuka ka rin. At pakisan metong ken lubusan in sarili ko kaya ka. Emo sana ipahintulot kapilan man. Ing mikawani ko kaya ka. Amen. Pwede ka makinabang yan.
Talakad tamo po. Manalangin tamo po. Oy paming malugod, maging sikanan miya sana iting sakramentong tinggap mi. Ituro na kaya sanang munye matampang ulaga, king sablang mayap ay pagkalub mo kaya kami. At ituro mo kaming magsikap para kimbye alanganga. Itiadon mi kapamilata ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan. At kaya ka, antimori. Bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonano rin kaya kayong familia. Kilagyo na ningig pa, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Kaya katang misa midaon ako mitatakutan. Pasiknangan nyo kaya kayong kasalpantayanan. Salamat, King Diyos.